Iri ni itangazo rishimishije cyane riturutse i Moscow, ni mu gihugu cy'Uburusiya, mu biro bya Perezida Vladimir Putin. Uwitwa Sergei Lavrov, uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya, amaze gusohora itangazo rikomeye cyane rireba abanyarwanda bose muri rusange. Ese ibi ngibi ninde muntu bitekerezaga ko Uburusiya bushobora kwinjira muri ubu buryo? Ariko kandi mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri aya makuru kandi ndaza no kubabwira kuri Ange Ingabire Kagame, akaba ari umufasha wa Bertrand Ngengoma, ndetse akaba ari umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse na Madame Jeannette Kagame, akaba asanzwe afite n'inshingano muri Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Ndaza kubabwira yuko hari umukobwa w'umunyarwandakazi uherutse kuvuga ko urubyiruko rw'u Rwanda rukenye cyane. Ni imwe mu nkuru ikomeje kugenda igaruka ndetse ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batekerezaga ko iyi nkuru ishobora kuza gucubya, ariko kugira ngo isubire inyuma gato, ahubwo irushaho kugenda ifata umurego. Ni byinshi bikomeza kugenda bivugwa, turaza kureba kandi n'icyo inzego zitandukanye zakomeje kugenda zitangaza kuri iki gitekerezo cy'uyu mukobwa. Mu by'ukuri yagaragazaga ko urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda rukennye mu buryo bukomeye cyane. Ndaza guca muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mbabwire ibijyanye n'umuvandimwe wa Colonel Nanga. Uyu nguyu akaba ari umuhuzabikorwa mukuru wa M23, ni umutwe bivuga ko urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi turaza kureba n'andi makuru atandukanye. Ndaza kubabwira amakuru avuga kuri Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ufaransa yitabira inama ya World Economic Forum, ariko kandi akomeje gushyamirana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ndaza no kubabwira andi makuru menshi atandukanye, gusa reka mu buryo bw'inshamake mpere kuri iyi nkuru yihutirwa cyane itugezeho muri aka kanya. Ni uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki gihugu, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yakubye internet mu mujyi wa Uvira uherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'iminsi mike ingabo zayo ziwugarutsemo. Kuva ku cyumweru tariki ya 18 Mutarama nibwo ingabo za leta ya Kinshasa n'abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaruka muri Uvira, nyuma y'uko ingabo z'umutwe wa M23 zari zimaze kandi ukwezi zirenga ziwugenzura ziwuvuyemo. FARDC na Wazalendo bakigera muri Uvira, uyu mujyi wongeye kandi kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gusahura, urusaku rw'amasasu ndetse n'urugomo rwibasiye abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamulenge ndetse n'abatutsi. Perezida wa M23 akanaba muzabikorwa wungirije w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 Bertrand Bisimwa, abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwa Twitter, atangaje ko icyemezo cya leta ya Kinshasa cyo gukupa internet muri Uvira kigamije guhisha amabi ingabo zayo zikomeje kandi gukorera muri uriya mujyi. Yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa kandi bumaze gutanga itegeko ryo guhagarika imiyoboro yose y'itumanaho mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu rwego rwo guhisha ibikorwa bibi byabwo bikorerwa aho hantu inzego, aho bwongeye kandi kohereza abo bita imitwe yabwo yo gusahura. Leta ya Kongo Kinshasa kandi nta kiratangaza ku makuru yo gukupa internet muri Uvira cyangwa se ngo isobanure icyatumye ifata icyo cyemezo. Amakuru icyakora avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari watanze itegeko ry'uko internet ivanwa muri ako gace. Hanyuma tukiri kandi muri Uvira, reka mbabwire ko n'ingabo z'u Burundi nazo zasubiye mu mujyi wa Uvira. Imitwe nyinshi y'ingabo z'u Burundi nayo yinjiye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zinyuze ku mupaka wa Kavimvira, aho zisanze kandi ingabo za Kongo FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bakorana nyuma y'iminsi AFC 23 ivuye muri uyu mujyi. Amakuru aturuka muri societe civile yaho avuga ko izi ngabo z'u Burundi mu gitondo cyo kuri wa gatatu zari ziteraniye kuri rompuwe ya Kavimvira mbere yo koherezwa mu bice bitandukanye by'ingenzi muri Uvira no ku muhanda werekeza mu kibaya cya Rusizi. Ingabo z'Urundi kandi zamaze kugera muri Uvira, nazibonye muri iki gitondo muri rompuwe ya Kavimvira, zaje guha ingufu axe y'ikibaya cya Rusizi kugera Kiriba. Ntabwo rero bazajya Makobola, aho izindi ngabo kandi zamaze kandi koherezwa. Uyu ni umuntu utifuje kumenyekana wavuganye na Kivu Morning Post. Nuko yakomeje avuga abarwanyi ba M23 baba barasubiye inyuma berekeza Sange, agace kari mu birometero 30 majyaruguru ya Uvira. Izi ngabo z'u Burundi kandi zaba zajyanywe no kongera ingufu ibirindiro bya FARDC na Wazalendo mu gihe kandi imirwano yaba yubuye no kubuza ko uyu mujyi wakongera kandi gufatwa na M23. Ingabo za FARDC n'inyeshyamba za Wazalendo bakorana zasubiye kandi muri uyu mujyi kwa 18 Mutarama 2026, aho abatagabanya benshi cyane bavuganye na Human Rights Watch bemeje ibikorwa by'ubusahuzi no gusenya imitungo y'abaturage, abanyamulenge n'iya leta muri rusange. Kubera impungenge z'umutekano wabo, imiryango myinshi y'abanyamulenge yahungiye ikamanyora, agace ubu kagenzurwa na AFC 23, aho bavuga ko bizeye umutekano.
ikaze rero muri amakuru yacu ku buryo burambuye. Reka duhere kuri ya nkuru nababwiraga, ya inkuru navuga ngo ni nziza cyane, aho igihugu cy'Uburusiya rwose cyamaze nacyo kubyinjiramo. Ni uwitwa Sergei Lavrov, yuri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya, atangaje amagambo akomeye cyane mu kanya gato kashize, ndetse navuga ngo ni inkuru nziza ku banyarwanda n'abanyekongo muri rusange. Ati umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire avuga ko igihugu ciwe kiteguriye kandi gufasha mu guhuza impande zihanganye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kugarukana amahoro mu ruseruko bw'igihugu. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru ejo kwa kabiri, umushikiranganji Sergei Lavrov yavuze ko atacizere gihari cuko intambara irangwa mu ruseruko bwa DR Congo irangira ubu bwa vuba, kubera ibibazo nkoramutima bisanzwe bihari bitaratorerwa umuti cyangwa se inyishu. Lavrov yagize ati dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza na Congo hamwe n'u Rwanda, kandi turifuza kubona izi njyane hagati yavyo zirangiye, ariko mvugisha ukuri ivyuko ino ntambara yoba iriko irarangira ubu bwa vuba nta birimwo, ariko nta hamwe twosabwa kuba umuhuza, nta n'umwe tuzokwankira. Imyaka 4 igiye kurangira Uburusiya ubwabwo buri mu ntambara muri Ukraine, imwe mu ntambara yeruye imaze imyaka myinshi mu kinyejana turimo, kandi utwigoro twiganiro byo kwihagarika ntaco turashikako. Kuva muri 2021 umuharima 23 wagarutse mu ntambara na leta ya Kinshasa, gushika ubu amaze kandi kuba utwigoro tutari duke two kugarukana amahoro, kuva i Nairobi ukaja i Rwanda, kuva i Doha muri Qatar ukaja i Washington muri Amerika, ariko gushika ubu ntaco turashikako. Muri ico kiganiro Lavrov yabajijwe igituma gushika ubu intambara itarashobora kandi guhagarara burundu mu gihe hari amasezerano y'amahoro aheruka guterwa ko igikumu i Washington hagati ya President Felix Tshisekedi wa DR Congo na President Paul Kagame w'u Rwanda. Sergei Lavrov yishuye agira ati kuvyerekeye utwigoro twa Donald Trump eka mbere y'intambara iri mu ntambara 8 ku isi, avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira we ngene ko intambara yasubiye kwaduka. Hari ibibazo kandi bikomeye bimaze igihe kirekire cyane rero bidatorewe umuti. Ntushobora kandi kuvuga uko nyene ngo twashitse ku masezerano kandi ibintu bimeze neza. Hamande yibi ati ibibazo vyinshi hariho uno muharima wa 23, si ukuvuga ko uwemewe n'amategeko, ariko n'umuhari ufise inguvu. Ndasubiyemo, ari nkamwe twosabwa intererano mu gutorera umuti intambara, twovyihweza tukaraba ico twofasha. Mu masezerano aheruka kandi ubu bwa vuba, President Tshisekedi na President Paul Kagame baratega ikumu ku masezerano y'amahoro kwa 4 Kigarama. Umwaka waraye urangiye, ariko nta cabujije k'inyuma yaho haba intambara zikarishe zatumye mama 23 yigarurira igisagara ca Uvira kwa 10 z'uko kweze nyene. Leta ya RDC, abahinga ba ONU hamwe n'ibihugu vy'uburengero harimwo na Amerika bagiriza u Rwanda ko ari rwo rufatiye umuriro mama 23 mu kwiha uburyo n'abagwanyi, ari naco gituma rero narwo rutungwa urutoke. Leta ya Kigali yoyo ibandanya ibihakana, ikavuga gusa ko yafashe ingamba zo kwikingira ingaruka y'intambara. Kigali n'abahinga ba ONU nabo bagiriza Kinshasa ko ibaye indaro kandi igakorana n'inyeshamba za FDLR zirondera gusenyura ubutegetsi bwa Paul Kagame. Kinshasa nayo irabihakana, imbere ikaba kandi yaranabibashije umusirikare uwo ari we wese yofatwa akora nayo ko azohanwa bikomeye. Inyuma y'iminsi 5 kandi mama 23 ifashe Uvira yatangaje ko yari igiye kuva muri iki gisagara kiri mu kibaya cya Tanganyika inyuma y'igitsure gikomeye cyatewe u Rwanda, ariko bikaba bitabujije ko intambara zibandanya mu mitumba ikukuje Uvira. Hagati aho kwa gatandatu w'indwi iheze, hari ku igerekerezo rya 18-0 niho mama 23 yatangaje ko ivuye muri Uvira mu buryo bwuzuye. Bukeye bwaho ingabo za leta nazo kandi zikaba zaje kumenyesha ko arizo zigenzura iki gisagara. Kuva intambara isubiye kwaduka, mama 23 yaciye yigarurira uturere tutari duke tw'intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo, harimo n'imigwa mikuru yazo Goma na Bukavu. Yagiye kandi kwigarurirwa mu ntambara zikomeye cyane zabaye mu ntango z'umwaka w'iheze wa 2025, mu gihe utwigoro twose ko kugarukana amahoro muri ako karere k'ubuseruko bwa Kongo atacu turashika ko vyitezwe ko mu minsi iri imbere hazoba ibiganiro bizohuza abanyekongo ubwabo kugira ngo barondere amahoro.
nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya. Tugaruke kuri Ange Kagame, uyu ni umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ange Kagame yeretse rero ababyeyi bimwe mu byafasha ubwonko bw'abana babo gukura neza. Ange Kagame, umubyeyi umaze igihe gito yibarutse imfura ye, ati yeretse ababyeyi bimwe mu byabafasha kubaka ubwonko bw'abana babo kugira ngo bukure neza. Iyi ni inkuru yanditswe tariki ya 20 mu kwezi kwa gatandatu 2021 n'ikinyamakuru Kigali Today. Ati ubumenyi yateganyije gusangiza ababyeyi yabunyujije ku rubuga rwa YouTube rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, aho yatangiye avuga ko ubwonko bw'umwana bukura vuba mu myaka ye ya mbere. Mu byo yagejeje ku babyeyi umuntu yafata nk'amasomo, Ange Kagame yavuze ko imyaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana ari ingenzi cyane, ko ariyo igaragaza imikurire ya buri mwana. Agira ati imyaka ya mbere y'ubuzima bw'umwana ni ingirakamaro ku mikurire y'ubwonko bwe, kubera ko ibyo ahura nabyo ati n'imibanire ati n'abandi bantu b'ingenzi kuri twe ari bimwe mu bigena imikurire y'ubwonko bwe. Arongera ati uyu musingi wo mu myaka ya mbere kandi ugira ingaruka ku buzima bwose bw'umuntu, ari mu myigire, mu migenzereze, imiterere ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe. Mu by'ibanze byifasha ubwonko bw'umwana gukura neza, Ange Kagame avuga ko gukina aricyo cy'ibanze cyane, ko biri muri kamere y'umwana. Gusa ngo birumvikana ko niba umwana atabonye indyo nziza cyangwa se akaba adafite ubuzima bwiza byamugora gukina. Avuga kandi ko umwana atangira gukina akivuka. Ati mu ntangiriro impinja zivumbura ibigize ubuzima zikoresheje ingingo z'ibyumviro. Gukina kandi bituma umwana abasha kubimenya, akamenya n'abandi. Nyuma impinja kandi zigenda zivumbura ibintu biri hafi yazo. Yongeraho ko mu by'ingenzi ababyeyi kandi bashobora gukora mu gufasha ubwonko bw'umwana gukura neza arimo kumenya umwana, kumusobanukirwa cyangwa se gusobanukirwa ibyo akenera, ndetse no kongera kandi ubusabane n'umwana, nk'uko abahanga babyise ubusabane bwo kwiganana. Yasobanuye kandi ko icyo kwiganana bishatse kuvuga icya mbere cyo ko ngo kwiganana ni nk'umukino. Akamaro rero ati kubwo busabane bwo kwiganana ngo nuko bubera mu mpande zombi. Ati umwana aragusekera agakora ikimenyetso, noneho umubyeyi cyangwa se undi muntu mukuru amwegereye akamwigana akora ibyo umwana atangiye gukora. Ati urugero, umwana avugije urusaku umubyeyi nawe aramwigana, yatunga agatoki ikintu umubyeyi nawe akareba aho umwana amweretse ndetse nawe agatungaho urutoki. Aha niho rero bishingira, ati ko mwese mujya muri icyo gikorwa icyarimwe. Ange Kagame avuga ariko ko kwiganana atari ibintu bihita byikora iyo umuntu akibigerageza bwa mbere, ariko ngo uko ugenda ubikora birushaho kandi kuborohera ndetse no kubyorohera no kubaryohera, ni ukuvuga umwana n'umubyeyi. Akomeza avuga ko ari byiza ko umwana muto ibintu byose abyiga biciye mu mikino, atari ugukina no kuvumbura. Gukina ni ugutegereza ibintu, ati kugerageza ikintu kimwe ubona nk'ikindi ati gishoboka. Gukina ni ukugerageza kandi kwibakamo ubushobozi bwo gusobanukirwa uko isi iteye. Icyakora ngo ku myaka 2 ya mbere y'ubuzima umwana yiga mu buryo bubiri butandukanye, nubwo bwose ari ngombwa. Ubwa mbere ngo ni ukwigira ku bantu bakuru, naho ubwa kabiri ngo ni mu gihe umwana akinisha ibintu binyuranye, ari nako akina n'abana bo mu kigero cye. Inama ngo ni uko umubyeyi yamenya ko iyo umwana amusekeye nawe akamusubiza amusekera bitaba bihagije, ahubwo ngo ni ukomeza gukina nawe, kuko icyo gihe kandi umubyeyi aba yubaka imikoranire hagati y'ingirangingo zigize ubwonko bw'umwana. Imikino hagati y'umubyeyi kandi umwana ngo ni ukumureba mu maso no gukoresha amajwi, guhuza urugwiro no kwita ku marangamutima y'umwana. Kandi ngo ni ingenzi ko ababyeyi bombi, ni ukuvuga umugabo n'umugore, bakina n'umwana wabo. Ngicyo rero igitekerezo cya Ange Ingabire Kagame, ni ukuvuga ngo ni umufasha wa Bertrand Ngengoma, uyu nawe ukora muri BNR cyangwa muri Banki Nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda, akaba ariko ari umwana wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame, akaba ari umwana wa kabiri mu muryango. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko amakuru yandi akomeza kugenda avugwa ubu tuvugana ni uko muri
iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, undi muvandimwe wa Corneille Nangaa arafunze umuryango we kandi uvuga ko urimo kwibasirwa na leta ya Kongo. Umuvandimwe wa Corneille Nangaa ari mu bantu bashya bo mu muryango we bakurikiranyweho n'ubutabera bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo umuryango wa Corneille Nangaa uvuga ko ari ukwibasira kudafite ishingiro. Ku cyumweru umuryango wa Corneille Nangaa, umukuru wa politike w'umutwe wa M23, watangaje ko umuvandimwe we Didier Nangaa amaze icyumweru afungiye mu biro by'urwego rw'iperereza mu mujyi wa Isiro, umurwa mukuru w'intara ya Haut-Uele. Amakuru avuga ko Didier Nangaa akurikiranywe ku bikorwa bifitanye isano n'ubucuruzi ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Radio France Internationale ni radio mpuzamahanga y'Abafaransa ivuga ko benshi mu bo umuryango wa Corneille Nangaa bari mu buhungiro mu gihe abandi bafunze. Amakuru avuga ko Didier Iran Nangaa yari yarigeze guhamagazwa inshuro nyinshi cyane n'inzego z'umutekano muri Congo. Umuryango wa Corneille Nangaa uvuga ko uku kwibasirwa gushingiye gusa ku kuba umuvandimwe cyangwa se umwe muri bo, Corneille Nangaa, ari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu itangazo umuryango wagize uti kuba uri mu muryango wa Nangaa ntibisobanuye guhuzwa na M23. Radio France Internationale ivuga ko Didier Nangaa akurikiranywe mu rubanza rujyanye n'amakimbirane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ikibazo kigaruka kenshi cyane mu madosiye yerekeye Corneille Nangaa bifitanye isano n'impushya zo gucukura zahabu. Ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje gukora iperereza ku bikorwa bukeka ko bitera inkunga umutwe wa M23, bamwe bahuza ifatwa ryabo umuryango wa Corneille Nangaa n'iryo perereza. Inzego z'umutekano zivuga ko zirimo kandi gushakisha ahashobora kuba hahishwe intwaro mu gace ka Wamba mu ntara ya Haut-Uele, intara Corneille Nangaa n'umuryango we bakomokamo kandi bafitemo ibikorwa. Si ubwa mbere bibaye kuko muri mwaka wa 2024 nabwo hakozwe ibikorwa bikomeye cyane byo gushakisha muri ako gace. Muri uwo mwaka kandi se wa Corneille Nangaa wari ufite imyaka 86 iwe hakozwe igikorwa cyo gusaka ndetse no gushaka ibimenyetso bikozwe n'inzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu abantu nibura 3 b'umuryango wa Corneille Nangaa cyangwa se bahafi cyane bakatiwe igihano cy'urupfu. Muri bo nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru bya Kongo ACP, harimo umugore we Yvette Rubanda Nazinda uri mu buhungiro, muramu we Fabrice Rubarantwari ndetse na Brenda Makango Nganga. Bivuga ko ari umukuru w'ibiro bya Corneille Nangaa. Abo n'abandi bakatiwe n'urukiko hamwe n'abandi bakuriye M23 umwaka ushize, leta ya Kongo ikaba yarasohoye inyandiko mpuzamahanga zo kubata muri yombi. Umuvandimwe we Christophe Nangaa wahoze ari guverineri w'iriya ntara, umwaka ushize yahungiye i Dubai kubera iterabwoba kuri we kubera isano afitanye na Corneille Nangaa nk'uko bivugwa na Africa Intelligence. Undi muvandimwe we witwa Beseyane Nangaa Portez afungiye muri gereza Ndoro nyuma y'uko muri 2024 ari mu bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. RFI ivuga ko abandi bo mu muryango mugari wa Corneille Nangaa, bishwa be na babyara be bose bagera ku 10 bafungiwe ahantu hatandukanye. RFI ivuga kandi ko abantu bagera kuri 20 bo muri uwo muryango bahunze bakava ku butaka bwa RDC mu myaka 2 ishize, bakaba bari mu bihugu bituranyi no mu bindi bice bya Afurika ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Makuru ni menshi cyane akomeza kugenda avugwa, ni menshi cyane iba byakomeje kugenda bigarukwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Reka tugaruke kuri iyi nkuru nayo rimwe mu zikomeje kugenda zigarukwaho, ati urubyiruko rw'u Rwanda turakenye kuki ijambo ry'uyu mukobwa ryateje impaka. Amashusho y'umukobwa utanga igitekerezo cy'uburyo ubukene bwugarije urubyiruko mu Rwanda yateje impaka ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko bamwe bashatse guhuza ibyo yavuze no kurwanya ubutegetsi. Ntibizwi neza igihe uyu mukobwa yatangiriye iyi video bwa mbere, ariko kuva mu cyumweru gishize yabaye ikiganiro cy'abafite ibitekerezo bidahuye ku ngingo yavuze y'ubukene mu rubyiruko rw'u Rwanda. Nk'uko BBC byandika, ati uyu mukobwa yumvikana agira ati nubwo tutabivuga ariko turakenye, urubyiruko rw'u Rwanda turakenye cyane. Yitangaho urugero ko nubwo agaragara neza ariko afite amafaranga 300 gusa. Yongera ati ibi ni ibintu leta ikwiye gukemura kurushaho kuko turakenye ariko ntabyo babona, turakenye. Ntimukabone dusa neza, urubyiruko rw'u Rwanda turakenye. Ibyo yavuze rero
kuri bamwe ni ishusho nyayo y'uko ibintu byifashe mu rubyiruko rwinshi mu gihugu, ku bandi nta shingiro afite kuko babona leta yashyize imbaraga mu guteza imbere urubyiruko. Mu ntangiriro z'ukwezi kuri TikTok video ye yakoreshejwe na bamwe mu banenga ubutegetsi bw'u Rwanda mu gushimangira ibyo banenga mu gihugu birimo ubukene. Aha kuri TikTok benshi kandi bayitanze ibitekerezo mu buryo butandukanye. Impaka zarushijeho ubwo umwe mu bakozi ba leta bazwiho gukoresha imbuga nkoranyambaga yashyize uyu mukobwa mu bo bita ibigarasha, ijambo ryakoreshejwe bwa mbere na Perezida Paul Kagame mu gusobanura bamwe mu barwanya ubutegetsi bwe nk'abadafite icyo bamaze. Ati n'ubu rikoreshwa na benshi mu gusobanura batavuga rumwe n'ubutegetsi. Bamwe bagaragaje ko gushyira uyu mukobwa muri icyo cyiciro ari ukurenga ndetse no kumushyira mu bibazo bikomeye. Avuga ko gutanga igitekerezo ku buryo ubona ibintu bidakwiye gutuma yitwa cyangwa se ashyirwa mu barwanya ubutegetsi. BBC yamenye amakuru ko guhuza uyu mukobwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo byagize ingaruka ku buzima bwe bwo mu mutwe magingo angahe. Abamunenze bavuga ko ibyo yavuze nta shingiro bifite, bahereye ku muhate wa leta mu guhanga imirimo ku rubyiruko, ndetse abandi bahejeje inguni bavuga ko uyu mukobwa yakoresheje n'abanyapolitike barwanya leta y'u Rwanda nubwo nta bimenyetso bagaragaza. Ku rubuga rwa X asa n'uvuga kuri izi mpaka, Abdallah Utima Twishima, minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano, yavuze ko ugaragaje ko akennye, ko ashonje cyangwa se ko ari kwirwanaho ni ukumutega amatwi tukamwereka amahirwe dushyira hamwe nk'inzego zose. Impaka nk'izi ati zisobanuye iki? Icyo ni ikibazo BBC yibajije. Ati umwe mu banenze uyu mukobwa yatangiye avuga ko mu Rwanda kuvuga make, kwitonda no kwifata ari umuco ushyirwa imbere. Mu bamusubije bamwe bavuga ko igihe cyo guceceka ndetse no kwifata imbere y'ibibazo atari by'urubyiruko rw'iki gihe. Kimwe mu bibazo byugarije urubyiruko mu Rwanda ni ubushomeri. Ati ari nabwo kandi bushobora kandi kuba ari intandaro ibyavuzwe n'uriya mukobwa yitanzeho urugero. Kuva mu myaka irenga 15 ishize ishyaka FPR Inkotanyi ku butegetsi ryiyemeje ko leta izajya ihanga imirimo nibura 200,000 itari y'ubuhinzi buri mwaka. Kugeza mu mwaka wa 2020 mu mbwirwaruhame zabo zitandukanye abategetsi bavugaga ko iyo ntego yagezweho na leta ihanga iyo mirimo buri mwaka, ndetse urubuga rw'ishyaka FPR rwerekana ko mu byo rwagezeho harimo guhanga imirimo 150 mu mwaka. Ibyo kandi bikaba biri muri gahunda izwi nka National Strategy for Transformation NST2 cyangwa se umugambi wa kabiri wo guhindura igihugu mu ntego leta yihaye ya Vision 2050. Imibare iheruka ku murimo itangwa n'ikigo cya leta cy'Ibarushamibare igaragaza ko mu Rwanda abantu hafi 5,300,000 aribo bari mu gihe cyo gukora, ariko abarimo abafite akazi ndetse n'abashomeri. Iyo mibare mu gihembwe cya gatatu cya 2025 yerekana ko ubushomeri buri ku kigero cya 13%, bivuze ko muri rusange umuntu umwe ku bantu 7 bageze igihe cyo gukora ari umushomeri. Imibare y'ubushomeri kandi mu rubyiruko iri kuri 15%, kandi mu bagore iri hejuru cyane kuri 16% ugereranyije no mu bagabo kuri 11%. Imibare itangwa na leta ku bushomeri muri rusange n'ubushomeri mu rubyiruko by'umwihariko inengwa n'abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bavuga ko iri hasi cyane bagereranyije n'uko ibintu byifashe mu gihugu. Mu gihe urubyiruko kandi rugize igice kinini cyane cy'abaturage mu Rwanda, nta gushidikanya ko imibare itangazwa yemeza ko ubushomeri ari ikibazo. Ati gihari mu rubyiruko, ubushomeri bufatwa nka kimwe kandi mu by'ibanze bitera ubukene. Impaka ziri ku mbuga nkoranyambaga ku gitekerezo uyu mukobwa yatanze no kuri we ubwe ati zishobora kandi kwerekana urugero rw'ubezanguni. Ati mu bitekerezo, kutihanganira ndetse no kutumva abatabona ibintu kimwe namwe, ati kwibasira uruhande ati mutabona ibintu kimwe. Ibyo ati bikaba kandi birimo kuboneka ku mpande zombi z'abashyigikiye leta batavuga rumwe nayo. Ati kuri izi mpaka bamwe mu bifuza kandi ati gushyira mu gaciro ibitekerezo byabo, ati basabye ko impaka n'ibitekerezo bitavuga rumwe ku byatangajwe n'uriya mukobwa bikwiye gushingira ku kibazo kiriho, ndetse no gusaba leta kurushaho gukemura kurusha kwibasira umuntu ubwe. Ati kubera kuvuga ko icyo atekereza ku bukene abona mu rubyiruko. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa, andi makuru akomeza kugenda agarukwaho ubu tuvugana, makuru akomeza kugenda agarukwaho mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ati uko umwaka umwe gusa Trump ari ku butegetsi yatigishije isi kurusha undi perezida wese kuva ku ntambara ya kabiri y'isi. Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru BBC Gahuzamiryango, hanyuma bayiha umutwe ugira uti uko umwaka umwe gusa Trump ari ku butegetsi yatigishije isi kurusha undi perezida wese kuva mu ntambara ya kabiri y'isi.
Ati ubwo yarahiraga tariki 20 Mutarama kwezi kwa mbere umwaka ushize 2025, Perezida Donald Trump yavuze ko kuri iyi manda ye Amerika izongera kuba igihugu gitinyitse cyubashywe kandi gikomeye kurushaho. Uko yari kubigenza ngo abigereho nicyo buri wese yibazaga. Mu magambo ye Perezida Trump yagize ati nta kizatwitambika. Abari bitabiriye umuhango w'irahira rye bahise kandi bamuha amashyi y'urufaya, ndetse benshi ku isi bagaragaje ko bishimiye intsinzi ye, harimo na bagenzi be bakuriye ibihugu bitandukanye. Ariko se isi yumvise neza icyo yavugaga icyo gihe cyangwa yabifashe nk'ibisanzwe? Perezida Trump mu ijambo rye yari yaciye amarenga ko ku gitinyiro Amerika yahoranye kandi yemeza ko izagisubirana kuri manda ye. Aha yifashishije inyigisho zizwi nka Manifest Destiny. Iyi ikaba ari imyemerere yo mu kinyejana cya 19 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo bavugaga ko abanyamerika bari bateganyirijwe n'Imana hamwe n'amateka kwagura igihugu cyabo bagana iburengerazuba, bakwirakwiza umuco wabo, ubutegetsi bwabo n'imibereho yabo. Kuva Trump ageze ku butegetsi, ibintu byinshi bireba iki gihugu cy'ubukungu bunini ku isi byarahindutse. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa yafashe ibyemezo byinshi kandi byagize ingaruka ku buzima bw'ibihugu byinshi cyane cyane bya Afurika, nko guhagarika inkunga Amerika yashyiraga kandi mu miryango ifasha biciye muri ONU. Ati byahungabanyije imibereho y'abantu benshi barimo n'abo iyo miryango yafashaga. Muri uyu mwaka amaze ku butegetsi, bwana Trump yashyize imbere inyungu z'ubukungu za Amerika mu buryo bukomeye kugeza ubwo atumije Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo bagasinya ku masezerano y'amahoro. Amasezerano we ubwe yemeje ko azafungurira Amerika inzira ku mabuye y'agaciro atagira ingano igihugu cya Congo gitunze. Mu kinyejana gishize nta perezida wa Amerika n'umwe wigeze atera ubwoba isi akagaragaza ku mugaragaro ko ashaka kwigarurira ubutaka bw'igihugu cy'inshuti cya kera ndetse no kukiyobora ku ngufu bitanyuze ku bushake bw'abaturage bacyo. Nta mutegetsi wa Amerika n'umwe kandi wigeze asenya ku buryo bukomeye amahame ya politike mpuzamahanga ndetse no guhangana. Amasezerano y'ubufatanye bw'imyaka myinshi byashingiyeho gahunda y'isi kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Nta gushidikanya ko amategeko n'amahame asanzwe yirengagijwe kandi bigakorwa nta nkomyi. Ubu Donald Trump ari kuvugwa nk'umwe mu baperezida ba Amerika bahinduye byinshi kurusha abandi, kandi afite abamushyigikiye imbere mu gihugu no mu mahanga. Abakurikiranira hafi ibyo Trump akora bafite impungenge, yaba abantu ku giti cyabo cyangwa se ibihugu, mu gihe i Moscow na Beijing bakomeje kwitegereza ibyo byose mu ituze. Politike ya Trump yijeje inguni ku bibazo by'abimukira yatumye Amerika ihagarika kwakira abasaba ubuhungiro bavuye mu nkambi zitandukanye ku isi barimo n'izo mu karere, ndetse yashyizeho amategeko atuma kubona visa ya Amerika ku bihugu byinshi cyane bya Afurika bigorana, ndetse n'ibyo muri aka karere hafi ya byose. Trump wifuzaga cyane guhabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, nyuma yo kukibura ubu yavuze ko atagishishikajwe n'inzira z'amahoro ndetse no kuneza cyangwa se ku ngufu Amerika igomba gufata ikirwa kinini cyane kuruta ibindi ku isi cya Greenland, ubusanzwe gitegekwa na Denmark.